Inkosi yasehlula sonke Kulonyaka besike emkhosini wokweshwama owenziwa la eMarhambeni. La eMarhambeni ke njoba wenziwa ngaphansi kwenkosi ebusayo njengamanje inkosi uBhekuzizwe uEmmanuel kaBishophi Dlamini. So umkhosi wokweshwama la kulesizwe sakithi eMarhambeni umkhosi owaqala kusukela ekuqaleni nje ukusekeka kobukhosi bakithi bala kwaNguza okuyena nozala wethu uNguza. Inkosi uNguza ke izalwa endlini yasekunene koDlamini baseNatali njengoba sazi ukuthi oDlamini baseNatali bane kuba kunene kuba makhuze kube isiphahla kube inhlangwini. Thina sikuleka indlu yasekunene okuyiyona ngokomthetho indlaliselwa kulabo Dlamini baseNatali. So umkhosi wokweshwama ke wenziwa ileyo nkosi leyo kuleso sibongo esuke iyindlaliselwa. Uma sikhuluma ngendlaliselwa sikhuluma ngomuntu ngokozalo okuyena osiniya kuleyo ndlu leyo. So ke njoba ke sisukuthi ke lo mkhosi wokweshwama uhlezi wenzeka minyaka yonke asikazi saba negap lapho khona kuthiwa kwenzekile. Umkhosi wokweshwama ugqugquzela indaba ezitho ekuthaneni isizwe siphume ngaleya nkathi yokuthi kulinywe kuyolinywa kwenziwe ukudla kuvunwe njengamanje kule nyanga yesithathu emveni kokuba sitshalile kusuke lapho khona ukudla okutshaliwe sekuvuthwa. Inkosi ke kube ukuthi ayiqale ikuvule lokho kudla okusemthethweni ikutheste njoba sithi umkhosi wokweshwama. Ukweshwama lokho ukudla lokho kudla okusha okusuke sizweni kutshaliwe. Ngalokho ke kugqugquzela ukuthi abantwana besizwe sonkana ithi inkosi ukuze badle abakwazi ukuthi bawusebenzisa umhlaba balime, bathi besebenzisa umhlaba belimela ukudla bakwazi nokuziphilisa ngalokho. Kuphinde futhi sibuke kakhulu entweni ethi uma sekuyileli langa lomkhosi wokweshwama sixuba izinto eziningi ezenzakalayo njoba uhamba amalanga amathathu kuba ilanga longolosine sakhe isigodlo lesi enisibonayo esisemveni kwethu. Ukwakhiwa kwaso lesigodlo sakhiwa abantu besilisa kuphela lapho khona behamba bayokha imithi ethile yesintu okunjengemiphofana nani ekwazi ukwakha lesigodlo. Lesigodlo lapho khona ke siyaye inkosi sihlalise khona izinze kuthi makuqhubeka usiko ibe ihlezi khona siyikhipha ngaleso sikhathi sibuye siyibuyisele khona igqunywe khona. So ke kuyiyona ndlu engcwele ngokwesizwe le ndlu esikemveni kwayo eyisigodlo lapho siyayisimbeke khona. uLwesine ke kusuke kwakhiwa sona isigodlo kuzothi ngelanga ngolosihlanu kuye kube ukuthi ntambama kwenziwa ingcubhe yantambama lapho khona izindlu ngokozalo zisuke zingenisa la kulendlu ke yakwithi kaDulini ozalwa uNguza kunezindlu ezu8. Kulezindlu ezu8 ke kufanele bake zizongenisa zonke. Mazizongenisa
ngoLwesihlanu kusukela ngo6 ntambama bayaqala bayangenisa ngokwezindlu, bangenise bazofika bamukelwe ngendlela khona. Kukhona-ke okwenzekayo okunye esingekudaluli la ngoba kusuke kuthanda ukuba kube imfihlo kakhulu ngokosikompilo. So-ke bathi-ke mase bengenile nesizwe sonkana abantu besilisa nomama abafisa ukuba ingxenye yalo mgubho wantambama baye babe ingxenye kuze kuyosa kusasa. Makusa ngakusasa kukhona lokhu esikubiza ngokuthi ukukhafula, lapho inkosi kiyethathe lokudla okusha namakhamba athile ekudla nawo ukwazi izoqina yona kuqala bese kuqine nesizwe. So-ke baye babizwe ngokubizwa ngokulandelana ngokuzalo bonke labantu bayoluma lapha yakulokwa kudla okusuke khona okuhlobo lonke lokudla olusuke likhona lutshaliwe la esizweni sabaHamba. Kuzothi-ke leli lanamhlanje okuyilanga leSabatha lapho khona-ke sisuke sokuwona langa lokugubha abantu bonke bekhona sekugujwa sithula izinkulumo ezakhayo ezigqugquzela ubunye nobuntu esizweni ukuthi akubanjiswana. Sicela abantu laba besizwa banamakhono ngoba sina imali engako esingathi singaqasha abantu abazodlala. Siyasikhuthaze bona laba bala endaweni abawumsizi okuyimile ukuthi abakwazi ukudlala umaskandi bathini sibanike lelo thuba kulolu namhlanje ilanga. Kodwa nje masiqala ngokuthiwa ukufaya sijikeleze iRoyal Palace yonke le sibuye sizongena amahashi alandelwa amabutho size sizongena ngaphakathi bese sifike siyagida ke sihube la ngaphambi kwayo nizobona la kuzovezwa khona sehutshwa la ngaphambi kwayo indlu nangendlela esingena ngayo masingena. Kunamahubo-ke ngokwehlukahlukana kwawo okuyiwona esingena ngawo. Mase sifikile-ke la ngaphakathi kufike kugudwa samukela abantu abaye basivakashela izizwe esakhelele nazo omadzikane omakhobo omzongwana bonke labantu esisuke sibamemile abayingxenye uma sigubha lo mgubho lo usuke uvulelekileke lo mgubho kubantu bonke. Mase sibamukele bangena bashaya amahubo wabo nabo babe ingxenye nathi. Emveni kwaloko bese siyavala phase 2 welanga lanamhlanje kube la sithula khona izinkulumo ezisuke ziye esizweni zikhuthaza intombi, zikhuthaza amajaha, abantu abasha, zikhuthaza abantu abadala ukuthi abadlali indawo yabo yokuba abantu abadala esizweni. Kudlulwe lapho kuzoba namhlanje ntambama sizobe sineyintombi zesizwe zizolala la ekhaya zigubhe ubusuku bonke ekuseni masivuka zizovuka zihambe ziyogeza emfuleni omkhulu enkalathi ngale. Mase zibuya ukuyogeza seziyahlolwa, maziqeda ukuhlolwa seziyasina-ke abuka indaba ezitha nesizwe. Emveni kwaloko sibe sesiyivala-ke iphase yokugcina. Umkhosi Wokweshwama wala eMarhambeni kuhamba ngalo ndlela uma wenziwa. Mhlambe asithathe leli thuba nje abantwana basendlunkulu kanguza kangonyaka kalolo sicela ukuthi esizweni njoba njalo sizama ngayo yonke indlela ukuthi lo mkhosi awungasidluli ukuthi lo mkhosi ukuzigqaja kwethu uyimpilo yethu uyisikompilo lethu usikhuthaze ekuthaneni kuko konke okusuke kwenzeka esizweni ngaba ukuhlangothini lwezemfundo lwezenhlala kahle siyasikhuthaze ngalo ekuthaneni abantu abalisebenzise kube yilona elisimanyayo siyisizwe
abantu bazikhumbule imvelaphi yabo, sikwazi nokuzigqaja njengobuthina ukuthi ukusuka kwethu lapho sisuka khona eSwazini siza ngophongolo sizozinza eBhulwa, sisuke eBhulwa size sizofika la eMarhambeni. Konke lokho kuwumlando balekile nojulile okumele abantu bawazi bazigqaje futhi ngawo. Nosakhile umuntu efikile endaweni yaseMarhambeni azazi ukuthi mayifika eMarhambeni ufika ekhaya wamukelekile, kodwa sikusebenzise kakhulu ngokubalekile ukuthi umgubho njengalo akubo ukusimanya usihlanganise usakhe sibe isizwe esithuthukayo, siveza amathuba la kuvela khona amathuba ukuthi abantu bathuthuke, ngaba abantu abasha, ngaba abantu abawomama banikezwe amathuba babengenawo esikhathini phambili. Yingakho siyaye sikhuthaza ukuthi njoba ikhona i-administrative wing okuyiMalenge Traditional Council ekuyiyona esebenza ekuncediseni kuko konke okusuke kwenziwa ngaphansi kwesizwe senkosi, siye sikusebenzisele ekuthanini ke akwazi ukubenefita abantu besizwe saseMarhambeni, abakwazi ukuthuthuka abantu besizwe saseMarhambeni. Kuyikho lokho ke siyaye sikwenza ukubambisana nabanye babantu abaye basisize babe ingxenye kukho konke esikwenzayo. Ngingabali inkampani ezisebenzisa umhlaba wesizwe la oMerenske ezemvelo, labo bantu bala esizweni badlala indima ekusithuthukiseni nokusimanya singamanyani kuphela ngokwemoya kodwa nangokwentuthuko nangokwenhlala kahle kube nokuthula. Sibe yilezo zinto ke sincedisana ngazo namaprogram siyawenza njenge-Traditional Council Back to School campaign lapho khona suke siye esikolweni siphathe lokho esikuphethe sincedisane nanamakhansela angaphansi kwalobukhosi njengoba sino Ward 3 sino Ward 4 no Ward 8 okwamakhansela lawo angaphansi kwalobukhosi baseMarhambeni. Siyasibambisane kakhulu ekuthaneni senze izinto ezikhuthaza abantu, kodwa nje sikubeka phambili ukuziphatha kahle nokuhlonipha nokuthi abantu abakwazi ukuzazi identity yabo ukuthi who they are. Ngiyabonga kakhulu. Shaya,